Vanui gam tina kuki chate ho zo sin bon chawin ni thap pha ol tha December ni sim som ni legit Saturday ni khu in zong ni tha Thusoh ngai ki du hiti Thusoh ngai tau hiti Meitei terrorist sole police commando ho Meitei combined force ho to kuki village volunteer ho saibol post vela ho chun na satain an ki kap tu win zan tha zan khuwa kein an ki kap tu win chule tu ni jingka langjong chun an ki kap tu jing na live vi Sumuna ki kap tu na wachun Meitei media impact TV anatong cameraman dana ki say el kabichandra ki thipa chu mei changin an khain ama pa chu ras medicine an pulut taw vi Sumuna Meitei combined force ho to kuki village volunteer ho ki kap tu na wachun zolenal seizing ho Meitei media hon kuki village volunteer ho thimon chan ki duvin kuki hon Meitei ho zo abulu hidanin Thusoh an so do ki taw vi Christmas lun kimni zana ki patchun chuchi Meitei terrorist so chun anabulu panavin tuni khogeya abulu zom jingna alayu hi zanhi olha December ni sim som nil sagini khwa akikap tu na wachun Meitei terrorist so mi khat Kitongkha in chule Meitei police commando khat jong Kitongkha e chukile tuni khwa akikap tu na wachun Meitei terrorist UNLF MPA cadre khanin Thina tu hidanin thulut akimon Meitei media hon chuchi Thusoh ho su do lo wangwin Meitei ho aki ho now video clip ho le thilong hin pu now video clip zong social media a mutheding in om tai Meitei ho kusung yaingang puk pi bazar le avela ho a Meitei ho kusunga cheng Meitei ho chu Manipur police on munmit lai ho in apodo ovin Meitei ho abui changjeng ovi Meitei thingnoi mi khon galmuna kuki village volunteer ho chu Christmas lungmong sela mansa lo te ding agut na lamovin Avelin Meitei ho galzam asolo kitaw vi Enbirin singin sumuna Thusoh ho Meitei combined force ho le kuki village volunteer ho ki kap tu na chungchanga chun ama pan phamo sa na thu ho na phong do in kuki village volunteer ho thimo na chan ki de gale to la tha bia kon aga pat do kit ham hena sa sa in Meitei lam kai ho ki het mo sa jingwin kuki village volunteer ho thimo chan in selesa na nei jingwi galmona chun sipai tam ta an ki so lutan chule Kitongkha pa jong phata vet kol hitai tien biren singin apon do na banin hidabang Thusoh ho hi center force ho le state force ho akithu khomuwa pan Lakhomho ding ngai hitin jong en biren singin aphong do e member of parliament candidate an hi Mysore thonau jam kitipan impact TV cameraman dana ki sei chuchi Meitei pa meichangin akeng akap kha pa chu akizen namun ras medicity agavilin ruling hole opposition ho josi pan khom su hila hichi gale tola pan khom su hilding suspension of operation SO agreement lado teding chule kuki thingnoi mi ho su mangsu hilding hi state government top priority hi ngai tin ama pan an phong do e songpi gamkai sung ti thlangoi mola kanilei ki bol ho cho Manipur police ole Assam rifles so chule forest department hon executive magistrate panain kanilei parisagi aga wat thlapi tawvi police on chuchi chungchang thu achun first information report FIR and sulu dovin kanilei bol home do te ding agu tawvi 2004 akipat 2014 chan tamni sung India Prime Minister an hi Dr. Manmohan Singh thilong chu tuni khu chun zabol na linta pumin Delhi khopia nigam board gat kitina mona chun an haltha tawvi talo ex Prime Minister Dr. Manmohan Singh chun zanimasa Thursday zana Thina an to hitai Government of India lunghempi ne in nisagi sung lunghempi na mandinga an pondo asawahi Pakistan sipai hon Afghanistan gamsunga kisel Pakistan thingnoi mi terigi Taliban Pakistan TTP ho namun ho abulu uwa Mitham mitam ten Thina atu chu le thunen Pakistan gamsung kuram gam kai sung chu anbulu win Pakistan sipai ho mi khadin Thina to in mi ko an Kitongkha win chule Taliban sipai ho mi thumin Thina to vetin Pakistan hon phong do ve Pakistan sipai ho le Afghanistan Taliban sipai ho chu tujin ka alam nidan level chun gamgila ho an kikap tu hidanin Afghanistan Taliban government in phong do ve Pakistan sipai hon Afghanistan gamsunga Pakistan Taliban ho TTP ho kisel namun pi ho agabulu naw chunga Afghanistan Taliban government in Pakistan government chu sangta in thimo an chanwe
Gaza Strip chunglangam sunga galbola Israel sipai nahal brigade hon zanla chun bet hanon muna Hamas tingnoi mi ho panmun ho chu anabulu ve Hamas tingnoi mi ho namun chu Israel sipai hon fighter jet so mangchain bomin na satain anabulu masawin vainungin Israel sipai hon amun chu agalun khumu hidanin zong apong do ve chuchin nahal brigade ho chu Gaza noilangam kai Rafa ko pi a thasagi nongvin Gaza Strip chunglangam kaya hungkichon do hiwin chuchin nahal brigade ho chu Riyati brigade hon apan mun ho adu hitai Nahal brigade hon bed hanon muna Hamas tingnoi mi ho pan mun ho abulu nawwa Hamas tingnoi mi ho athile Kitongkha ho tuchen wang het a hipoi Yemen gamsunga Muslim tingnoi mi houthi tingnoi mi hon avelin Israel gamsung anabulu kidwin Ben Gurion International Airport le Tel Aviv kopi mizaila abulu nongwin tuzing ka langchun Jerusalem kopi sungle West Bank gamsung chule Dead Sea tuipi vela hocho mizailin anbulu kidove houthi tingnoi mi khon Yemen gamsunga kipat Israel gamsung ehin ka buhi haptani sunga dinga agup ve chan na hitai Israel sipai hon chuchi houthi tingnoi mi khon mizail hin kap do hocho Israel gamsung ahung len lut ka chun an kapla pi so hiloi tadanin Israel sipai hon aphong do ve ahin la mizail hal ho wanchunga kuna hongkhe tha ho umthei hi je chun kiven na dingin Israel government in siren anigin sa uve chuchi houthi tingnoi mi ho mizail ho cho Israel te air defense system hon akapla uham ahilo le United States sipai Central Command hon akapla uham kichi te in Israel sipai hon aso do pove chule zan hi Friday jingka chun United States air defense system hon houthi tingnoi mi ho mizail khat chu an kapla pi uve Yemen gamsunga kona houthi tingnoi mi hon Israel gamsung buluna a mizail hin kap do ho Israel gamsunga apu ke loji chun mitham ho athile Kitongkha koima num povin ahin la mi ho zo sien bomb shelter ho an delut che hidanin akiseye houthi tingnoi mi hon Israel gamsung buluna kap do ho mizail ho le drone tamta cho Israel gamsung chan an leng thlung zo lo a hi houthi tingnoi mi hon Israel gamsung buluna in mizail ho le drone tamta an kap do tawve Israel sipai hon jong an le thu jingwin Yemen capital Sana kopia International Airport an bulu uvin chuchi mizail chun airport chunga mun phabeb an suset hidanin kiseye Sana airport mun phabeb akisu set wang chun wanleng ho chu phat som khat zo chun an len do sa kit taw vetin houthi deputy transport minister pan aphong do Israel sipai hon Sana airport abulu naw wachun mili in Thina an to uvin mi somni na Kitongkha ve houthi tingnoi mi hon Hamas tingnoi mi ho to sot na a Israel gamsunga agal bolu azom jingo ahin houthi tingnoi mi hon aseina wachun Israelin Hamas ochunga agal bolu anga masang sewa houthi tingnoi mi hon Israel do na pan kala jingdiu hitin jong phong do ve Thusoh chan hen kichai tai Thusoh ngai ho zo sin a bon chawin mangpha